kendo kaka Ramogi TV wadhi miyo weche gi achiel kachiel koya od bura mana ka reporter marwa Chris Owino oseyango ni. Por wadhi mbele, jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni onge orak mar sirikal mano ng'wano ne en owuon mar oyudo lemo mar jalup jatend piny kose loso mwandu ne owuon ne higni mokalo. Rigathi penjore kosa maduong' motimo ma ok nyal ming'wone kata mana gi jok mokoni no konyo kaka osiepene. Okoni moko kuom jod bura ma wuok ho mar okak osenyise achaye gino makoro wacho ni ok omorgo kata matin. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Ni ukweli ni kwa ka otwa kod ute fwambo dhembo wanyoro jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyo elotar kendo kayo nyigwen kolero kit kaka jo od bura moko mawuok ho mar okak kod ayany mahoka koth kuome Rigathi okalake ni ok noyiedhi pacho. Kata kamano achaye mosenyise kod jo od bura moko mawuok ho mar okak chudho chunye kendo ok more. Marafiki zake na wadani wake kunikalia mimi kama niko nyumbani kwa kukataa hiyo niko tayari, kwa sababu mimi sikuchaguliwa. Hiyo watu hapana bosi yangu mimi, hawezi kunikalia na kunipangia kazi na kunikemea na kunikosea heshima. Nikikuonesha ile message wajumbe wengine ya huko bora na ufa ananitumia kuniita kumafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya 7.2 million. Mjumbe tu akikuja bombe yake usiku matusi hapo kwa simu yangu anatuma kwa simu yangu. Nitakuonesha tukimaliza hii mwindi off the camera mwende mjijua muone ile mafarao iko katika kutoka bonde la ufa. Rigathi okwedo weche moko ni jo od bura miene godo ni en ng'at manyang'ande kendo yie lach ne mwandu sirikal magibiro kaluwore kod dolorak mar sirikal kendo chiko mondo donje mwandune ma Mombasa, Nyeri. Weche moko ni miriambo lilo. Ukweli ni kwamba Wakenya wanajua nikija kwa hiyo ofisi sipo maskini. Utajiri wangu ilikuwa imeandikwa magazeti kila siku kama nakumbuka. Sijui kama unakumbuka. Ilikuwa kwa vyombo vya habari kila siku. Mwaka wa 2019 ilikuwa nimeandikwa niko na 12.4 billion. Mwaka 2022 nikaandikwa niko na 7.4 billion. Hata ile mashitaka nilipelekwa kotini ni hiyo mabilioni nilikuwa naye. Mimi sikuja kwa hiyo ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali na sina haja na mali yoyote, kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pastor, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Jalup jatend piny okoni chilo mag akwede mag dho udi owinjo ka gweno mawinja ora kendo chunye orwako oganda duto nyaka mag Kalenjin. Sasa nyinyi mkiambiwa nimevuta mtu, nikiangalia deputy head of security, personal trainer, personal photographer, director of communication, strategic communication advisor. Kwa sababu hawa wakale, they are very loyal people. Okoni ene bende openjore makosa maduong' motimo ma ok nyal ng'wone bo wang' chieng'ka. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka 2? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa ni gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Report na mokeno gi Walter Nyambaga tero wa yo mokwongo ka en dakika 32 bang' saa 7 mar odiechieng' chenro